payabot ko yung masayang kapiestan, karing tao, Santa Maria, Balenbayo, Santa Ana, Pampanga. Itamong Pilipino, malugod tamo king Virgen Maria. At paniwalang tamo, ing Maria, dadala na katamo malapit kang Jesus, akiyang anak. To Jesus with Mary at tamo pin. Anya pinpin, netong abagi, ing pagselebrataya, ing pama, nalangin ng Maria, para kay katamo. Bilang anak na, banita mo sana, niulita mo king kayarian, maligaya karimbanwa. Anya piningin kapiesta na, ning Birhen, ning Maya papamaglakbe ang pong kapayapan, payabot ko yung kanakong bendisyon, ang po pang Maya paroras kay Kongan.